so I ke feta na ke re ke batla go di back home monyako wa sitting o butse so I ke re ke a feta ke matsa ke bona ngwana o robetse mo dining room fatshe so re ke chika ke kena ka monyako ha ke kena ngwana ke ole o robetse fatshe ba mo apesitse ko half like ngwana o changile color so like she's grayish here as like purple or gray mo tlase le mo matsogong okay ke za mphaphamisa ngwana a tsoge ke motse mpo mo khotsa khetse ile re ngwana ya gore wetse so wena no le kae by then ara ine ke tlobola uniform ya kereke ai ke tswe mo ene cause ne re tsama ka koloi kinke ngwana ke mo kenye ko koloing yena ngwana ga wa moshimane a nthuse okay re pege mlangeni we rushed to pege mlangeni a re fitla kwa vele ke ya jo emergency ngwana re tsebe go tsala o thusi ba re o ihengile then ba re mo be mo di mapete ba nkentse ka monte di doctor ba kwale di curtain so ke bana go kena di doctor tse dingata like ke comments mo lo what's going on like ke rapela ba tsumodimo ka go tsagalang ko pa sang ke tsa yalo bitire o nke nna go tsagala ngwana o entseng